binga bashobozi ekaneza ari bahabenyine we bare munonga ebare heji ne besinga ahamateka bwihanga rya Uganda nka constitution, local government act, the trade licensing act na public health act. Amateka go nagaragira emyanya eyitwine kushoboramo no kutwine kushobora ebintu bitarukushana. A public health act nereba okutwine kushobora emere, licensing act nereba okutwine kuhaza license za categories z'abashubuzi. Local government act ne mandating local governments ningashi local councils nka Mbarara city council okuteka omunkora ebiragirebe. So kuraba mwabantu ne motoka na nebyiruka tugo kushoboramo obushobozi bushemeye kuba buryo mu maduka baruge haba kushobora umuhanda abo kutembeya nabo ba ruge kutembeya akuba government ekateka ho butare obine kubana bakoramo abo ku displayinga ebintu unnecessarily because kora kwatakasha ukabuhunga ibono jango katira display konkori yo no katezo mushana. Okay, so uriyo no sisha quality ya ebyo uriyo no guza urukuza kubigora kwara abirye nibasa kureta kabi ahamagarege eberebi food poison ekanyero mbanda konko umuntu twakuzo mu rwaro bamujera ngo oyine food poison atikateka ngo abaha mu rumono bo nabo bamuhombazi kumbe nemereye eyarya ahabwo twaburiya obwarwo mu environment bwa reactinga no mbiri harugamu poison. Okay, abantu abine kiyo 6 ejo nemidara yes umuntu nagenda akwate mitwaro nshanju netano awerdinga akomake akateka omukikubo acyakubire nikirabamu abantu watandika kuguriza. So obu abire no leta plan mu kanso okagambira kanso ngo ekizimbe cyawe kine mihanda ekire y'abantu kuraba baba baza kushubura konka kubaherize kwa provinga plan iwe wagenda watekamo akagiraki akakiosk meaning kuruwatireho aha plan ngo noza kuteka ho kiosk jo plan taba kuja provinjiri noba wabiha kanso ninga noba wabisa kanso twe no tureba habizimbe ebiri dilapidated ekizimbe cyo rukureba kajiro te kitishemeye kuba nikiturwa mu muntu eshaha yona ekizimbe cyo nikigwa nikitera umuntu kuchikutera umuntu no bakutandika kubuza ngo biti yo kanse turahi obwabire na turamu ebyo nebyo kushuburamo ningebyo ningamaje ebyo kushuburamo obwabire na raramu tino bira rukonsande konka kwa kweza kugera ekiyahikwaho kanse bona kugera umugeraki omushango. So for us don't tugira ngo okwerinda no kucero kutambiza mbone reka tutarinda kikabanza kikakutera reka tukikuyambikare. So eje bari hekije kandi bakatuinforminga umuntu nasaza maybe obwiro batwire tuberamaze because waza kureba na numwa me yakayisira ha radio akana shobora akahire 2 weeks. Yes, honestly 2 weeks umuntu nayatire plan yo kubasa kumbeka ninga harabe na shobora ningo muri yo no mbabinga mu mwine kwemyanya eyimbaterere hatkoro kugera obugeni no buteka teka kare konko bo atekateka obugenyi tubwo kutera kadi. So ekiteka ni kijaka kadi eija towards the end ya process mwene yo kanso ekakimanya kare ngo abantu ababine kuruga omyanya yibariyo nibakora ki nibakorramo emyaka ebere nyuma yaba handikira eri kuba warning ngo konka imwe abantu abine illegal structures abantu abaryo mu kiosks abantu abaryo mu lockups mu rugem twe omukwi 12 yagaruka umwaka oguhire yakora ki yabizusya tubahiro bwire burukurenga umwaka tukubagambira ngo eje myanya eyimuru kukorramo tekikire kubane korrwamo mweyambe kare mukore ki mugirige mukonka naturally abantu bajyango nebyakanso nekanga wagumo muri yebyo okwezo kukwire cyo wagambe cyakakebeze town kiraka yahandika ariko sinzira aharyeje barha iyo wakotinge rukorgo wa permanent secretary ati nabaha weeks 2
ezabire nizihwayo ebiro 11 byo kwezoko bantumwe umuhanda murungi mutuyambe muruge omyanya egi muze omyanya etebekanisibwe kumugerachi kumukorram ibiri 11 nabyo byahika no change twagira ngo okay twabongerayo wiki kuruga ebiro 11 kwikebiri 16 twateka mu kizindaro mobile van cyarabamo ni kiranga hinohereze kunjera ngo akahurire kizindaro ngo kiriyo nkitera music ngo yacukurata ngo hina babenu banywa cyayi barebe sikanze babe hona honestero kabanonywa cyayi hurire kisikanze kushana kagweje jirebe bya serious so itwenka kanso ntuteka ngo abantu tubahire obwire buri kumara konka nabwe naturally hariho buze biro obvious twe hati umyo aboruka kandi vuga rubuto mu traffic yanyemereza narenga nayemerera nkakuri kuye atakanda mukiza kagera ati ninkimanya noza kunjera ngo tuwandeba so ni tunkimanya ngo babemba kutugera ngo tubarakoze reki tubarakimanye konko mu community harumwe abantu abari kutera ubujurizi abine n'amabara hago konka binje no bahoza kugira ngo basingo mu gerachi orubanje still no bwo kugira ngo bahe endije myaka 2 nayo neja kwayo so there is always that time obwera hike kintu kikakorwa kandi obwire nubwo yes kanza baje rwa umwambiri verizo bamwatandika icwe kwetu omurimbara city north ahori hochaje na chiteshwe kwetu serizo webale munonga umutegekanisa wa program icwe kwetu cha kitine shunga kandi nimbasa kugira ngo yeri success abo kuba tugire kushanga twashanga abantu bitu bambarara bingi bakahurira ihureje bagira ngo mureke tube nite twa yihiraho obuju bwitu emyanya myingi na munonga abantu abakaba kukira kutambura muri mbarara noza kushanga abinje babire bine za container batanjire kuziyaho amwe bakaziyaho nakare ukwiyahweze ndeme ero kuba neteka government no kwetura government ndeterarume no ma government obwire bwije tugira kukirenganisa na n'icuncu ate cuncu cyaci byami kigwezegire no baso butamanya bukare bwacu konka hikurugirayo kimuse byara byayo nuko kumanya ngo icuncu bire butura nkikora ki nikirumu so government nebasa kunama government nebasa ku obutakwirukangaho burushaha ninga shubudakika konka kwe kugira ngo yimuka neba yimuka so abinje bakakimanya na munonga ruguto rwantare nangwana na ruguto rwiturwa nyigendwa rwa Kampala abantu obuju babwihireho narwe bukona henyira kutwatandikira obuju babwihireho kandi ahache twashenya nabo ababiri bategerize katurebe cyane kibasa kunduma ninga bamwe batura bategerize ngo ninza kutere sumu abinde bagamba nogo ninza kutere sumu bamwe bacira kuhanyisa state house ninza kutere sumu mu state house natine wakumanyayo atukanga stina tines konka abinji babire babwe yihireho kandi abantu abutwabasa kufurra baye furra binji umwanya ogubagurizaho ibyo kurya byenkoko aha omurure bukona no twamara rubwire buringwa munonga abantu abakubasa kwa batureba nabari amakuru twamara ubwire buringwa umuntu antumuhereza kire ayihiraho ecombe kucyeyi na cyite cumbe kunkati cumbe akuba nemiti na nevbati ayaho ibyombe kubyeye abitwara ibyakubasa kutekesa none byakubasa kukose binda bukosa konko mwanya guba free kandi tupire tutamburura tukora stage abantu nibasima hizo nkibasa kutangaza tukafunaho umuntu omwe landlord ayabaye nitaka akatugira ngo mwe bari munonge kinte kimunkorire nangwa ne mwara zagara gitinkwenda kugigamba ati mwe bari munonge kinte kimunkorire atahabo kuba ntwire nyenda kufurira abantu aba bandemerire ati ngabahereza notice yo kubanza nabahereze ya kabiri baja ngo tibine ho kuza ati mwe no mbafurire tarahwe myeze 2 ntombekere so abantu baramwa bakusima kandi abakora ngo umukoro umurimo wo kuturiyo tukora nuguza kurebeka ngo atungura icyanga kitu cyambara city mbara city niyo center ya Western Region yone buri muntu wena
ari kuza ku trading ninga ari kuza kushubura naija ari kwirukanje muri Mbarara City. So abantu nibasima kandi nimanya ngu ebyingi abamwe bakubasa kuba bine bakwasa kwasirwemu ubwire butari bwa hare imyaka 2-3 nubwo ratandika kureba izuma bivu turyo ntukora emyanya yabire yeshwete nangwa hinda shenta kumanga harona necombe kwe kinde kirye nyuma we yatireho containers inyuma hari ecombe kuntu bararayo abakurarayo nabo toka abacenga mwendo bikushobera konka hakiri business enyingi eziri omutawu nomu zitandikire kurebeka na nabantu abutukubinga aha myanya ninga sabu tukugezaho kugira ngo betereze baronde imyanya hurire nibaza omyanya actually da izo inomushaho twagizire ngo afurire ari kugira ngo no mworo no mabindi nacara kugira ngo turya aboro ba Museveni aboro baranga tukamugira ngo afurire bintu byeye akareta kantezi ibiri ya leta kante yo kubanza yagipakira yizura yagenda ya leta kante ya kabiri yagipakira yizura yagenda tutatiba umworo ibyo bintu byo no tira riskeji otirehe byaki so abantu nibasima kandi impamvu tuzagumeza muntu tukora tubwahatu ngo twaheza apana na namu omusouth tubiye twarugira kuba gina activity ya city yona akwa wagamba hari Mbarara City North. It's not particularly Mbarara City North yonga ni stage yitu yona kandi uzagumuza muntu tukora abu tutandikire tariho kugaruka nyuma. Yes, twareba bamwe abashobozi erizo babana betombe itaba kugira ngo eje myanya y'imuri yo ba directingamo ubutari n'ubuceto buhango tuba kuba accommodating waza nko kureba katare karwe bukona noro kuba ko bemegine umuhanda notine naho koraba twaza kakoberizo kakari akatari naho noreba nakamagana. So no jangu abantu abarga amahanda ubutaro buruho bubunkana bumara expansion yabire yo butaro babare munongo muterekana sawa program mbara twinu tari bwinje munonga actually na nabantu abine ubwabo nkabantu nabwo n'ubwinje munonga actually tubiye twine kizubu cyamani abo kugira ngo abantu abinje bakabuhunga mubaza amahanda. For example akatereka Central Market abinji nabasakara bagire nkizwiri akatereka Central Market kari aha 85% capacity 15% yamaduka agari omu Central Market tugari mu bantu tuzamukatareki tukarebe kubona iwagamba ka animakira kita kankwane kaka kankwaniki ati tugina katereka Daily Market akoko kakusiana na 40% y'abantu abari mu mundo mukatare obutubuzu ubona butine kiburu tuge mukatereka Andrews akatereka kaba deserted completely abantu tubakirumu niketaga abantu bukoreramo dakare tuzaruguto rwitinyigendo rwa Basaka Kampala highway akatereka Katozo Daily Market akari ya muhanda mukono gwa mushobano za Kampala akatara ko karho bantu kine capacity y'abantu 95 kandi umwe wotaguriza amahanda abakuteka amahanda kuguza wotaguriza rwa Kampala yononda kuguriza rwankaye datuze kununya rugazi akatereka rugazi no wakataha muhati no shanga kari aha 75% capacity ano butare bwinji tubwine twine ne myanya kanso yenyine ubwe yegurire aheye gurire kugira ngo abashubuzi abakubasa ko batafune myanya yo kuzamu bagende bazaha myanya ejo seje myanya bwe obutaro buryo bwa government mbashashara rent mbashashara umushoro ninga nubwabusha bare munonga government teyenda omuntu wayo kwabona kandi igeza ho munonga kwetungura omuntu wahanze konka sometimes omuntu nakunda kwebatiza kubo wahanse no buyagire wahigura so abantu kuba kwija aha facilities za government kugira ngo nezabusha no shanga no shashora ground rent ukushashora kanso akuba kanso niyo hostingere konka fares ezrumu tezikashanana na private facility abo kugira ngo government no shanga no shashoraho akasente kaceho compared to the private. So nyowe ni ntero muranga abo bona abo kurra ngo babire dispressed because providing on demand
kora noreba ngo iwe nonda kwija kuza omukatare nka kuyagamba kari umunani kandi space zikozere ki izoro ija tukwe options ezitwine tukutware tukurambuze aho rasime niho rakore ki niho razi izi shaha it is free tarum ya formalite sayininga hano sayininga hariya ntukutwara tukwereza umwanya utandukokora ki utandukokora akubane twicereza ngo abantu aba butwihire aha muhanda nibenda kuba resetting okay kunka haro aba serious abatari kutine bikose yankafoka batandikire garukaho mwene hati nyetsoro na no mihango obutubire nturabamo tubire ntukha chance oyitware ibintu byawe kunka mbwe no butwagera ngo byiyo ukabigaruraho hati twije ntuza kureta faces hindukireho irabe najangwa abe nareba bakwiragura bunka kwaje yahurira ngo tawo turaka n'umunyankoresha nyombe ni mangu bona naberuguru abo ko batatu inire mbabazi. Speaking of which tuyon tureba abashubuzi abatembeye ba makanika boto binire plans ba makanika ndakizaraho mu studio you see taroho mbera etine solution ekizibu no kugira ngo tukunda gukore icyo ekiturukumanya aba makanika bo benyine omwazi yogo bantwara banyore ko mwanya kuri hansi aho ha roofings hariho yes hariho ekazi ibiri zo mwanya bariyo no organizing abajya ngo umuntu twaregera hitwarugire reka twikirizane na kanzo etu organizing etuteka ejono plus because ekitubire ntureba nko mwanya gura idol hatugwabona ecyo korro okay kanso ino mwanya kuri ya biharwe aha bire hari headquarters za division niriyo negira ngo organizing tubatware yo mutandike kora ki kukora so umuntu yanaza kandi se kintabe no yabashanga hariho umuntu uri kugira ngo emotoka ye nefa aterera makanika kuruga Kampala makanika weyi ayijagikanikira nkahi mbara so umuntu wabano offering a service nibabasa kushanga buri mwanya gono gwokozere ki oguru n'abantu baki abo kwate motoka akajikanitsa uyashanga ha muhanda buri muntu namanya makanika we yahakozere ki ahari so services in case is specific nubwo kubuzitire omwanya gutari hihi ne town omuntu naza yo nakora ki nazishangayo because event byo kanike motoka it is not by impulse ngo wanogenda wareba hibakanitiro tananye kanze honkane no ijo chetebe kanitiro kumanya tumakanika wanje ne believe na kanikira hari ibiri mbe no nakora ki namusha neza kakoba BSU emotoka ya fero muhanda naza wa garage ejebe rya muhanda which is very fine breakdown hatstaru nabaniza kakoba breakdown no kushashura nabaniza kakoba emotoka yanje yafera mujaraki amuhanda konkanye ne namba yesimu ya makanika wanje omurimbara noreba tutwire kuri yawo actually no one was ever harwe nko bagamba ngo baharwe monsho baharwe abantu bambaza kutuyahi family rukunu esente you know ekirungi harwe na yeryo murimbara kandi can skill it is a skill that you move with oba bakwimusya na mukaga gweciro oba wor Kampala bakakwe motoka no tandika no koraki no kanaka tikwetaga ngo kanu ko kwawe no kwa hari ibiri hari ibiri is just an address but muntu nakuteresimu ninga kuretere motoka ya nibasa kutambura ayija ogenda koraki okanika we know harimo inconvenience because omuntu nayo no mwanya gwe gwakozere ki gwamanyiri but with time nana ejemyanya misya nibaza kujemanyira because na neje yibatwiremo hino bakanikiraho umurundo gwo kubanza okay yewe mnonga omwami Alan kandi wasakwana tegita humbwiro tuyonterebe nshonga yo kufurira abashubuzi abari kushobora amahanda hamuna n'abatembeye inangwa n'abamakanika already batangiye kubafurira eco cize cyatandika wike kwire aho muri Rembo orwambara bari kutandika na Mbarara City South Division erizo batwabatu yo muri Mbarara City North Division omustudio nyine mu mwami karakwere Alan Bahanda gonna City Commercial Officer wa Rembo Rwambara hamuna Ampurire Believe gonna Senior Commercial Officer Abwambara City North Division. Dekatse umkahumro otakarga TV West ntugaruka.
mama owulira otya Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange. Bannange MTN beyanzizza. taata w'omwana ogenda mugambako oba waali wano Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunnyambako okuweerera batoobe abalala babiri. MTN mano genkoledde kinene ng'asinga omumaama sirijjerabira obulamu bwange bwonna. ngenda kusimira kusasula school fees nyiga star 155 star 80 ashi sasula school fees ngokozesa momo school funds masomo tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune looni oba tolinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu butamulenga buli koona tabarka yonka humuro kandi programu n'enshonga y'izuba twatandika shaha ishatu ntisha kuntindira hara shahina umuherezo ine Angela na Trinda ubakwasa kwa natwegaitaho ombwire ubu to live a YouTube channel yitu baza kuhikaho subscribe nje wa like nje ubone kutukuratiraho waba utahicupa TV yawe umwabazi ugu tuyontureba enshonga yo kubinga abashubuzi amahanda hamwe n'abatembe yo mu rembo rwambara ikwe kwetu iki kizire cyatandika wike huire orokubanza kandi izuba rya mushanju ikwe kwetu cyo kutewa umukora izuba twareba tukusiba umurimbara City North Division na mnonga umurarwe bwona aho ikwe kwetu cyabasa kuba nikorwa tuyontureba yono jango government eyetekatesho kwasa kufura abashubuza bariyon babingwa emyanya yerho abashubuza munango bayomba jango emyanya yerho terkumara beitona government ebenire intekateka ki tutakagire omukahumuro twatwarebere eco bamakanuka enshongerho yo kujango bo babenire planchi kandi umwami Alan yasakwana tumanyisa ngo bamakanuka bo bonka bayomba shaba government okubakwatiraho kujango beino umwanya gubarebere babahase kubanho babana bakora nyenda ntansira nshonga ya license hari abashubuza bemba jango ebire bwire kanse karaba mwere koronda bayibine license abashashire mshoro yabo samwe mbajango babe bahese kushashire mshoro then ichwe kwete chabaho ogo muntu we yashashire license are you going to compensate them ninga nukoko bayisa kuzomukatara kakarho ako emyanyerho nabana shashoro mshoro busiwa ninga nanagendera license we bare mnonga nyenda kubanza kora clarification yes erizoba concentration ya mani yeri rwebukona kunkana nemyanye ndisho tukozereki turiyo because teams ni nyingi abinji nibabasa kuba baba rwebukona kunka kuwa kubahiye nabo ware bakatete nabo nabacaci utakayebuza because enforcement ne ya council Mbarara City for as long as already bounds za Mbarara City Council enforcement ekozereki element nkayo ndo muntu agira ta aterizo batwahumura ho bari barwebkona no turo hamwe mbwe nka MTN now enshonga ya license council ekachereba turuputandika financial ya chimanyangu harabaho embera nkeji twa instructinga abo kushoroza emishoro ngo batakagaruka kushoroza emishoro omu business ezi orukureba ngo niza kubaza aba affected twe konka ahabwa pressure yo kugira ngo bafuna umushoro mwinji nababasa kuba bakozere nshobi bakwereza license kandi itashemeye kuba nekora ki nekwibwa ecyo kubanza license nemara umwaka gwona so korod shashwiro kwezoko nchimanisa ngo okine ya mezo mmisho na license yawe kandi license eji nekora buri mwanya Mbarara City akuba neruga system ya IRAS ngo nikora kuba woyine business yawe rwebukona ukajifurura ukajiteko muruti hati torashashore license ndisho noija kuba nokoza eje yiwarga nayo omwanya gwabo kozereki oguwaboro kumara umwaka gwona
yes then twaiza kureba obutare obwinje bw'abantu bakumanya obwo muri Mbarara maybe in weekly markets so after reason or akabiri sakatara kunkumana kakakoba kankakorera izo Wednesday abantu abakwamba shubura ko mwija kubareka hon bagumeza mun bashubura ninga bino kutunga emiryango ombotaro ukahati Angela tabakubasa kugira ngo bujenye bakabwita utinda mukiza amaza no asako mwayo mwije bari no bakugera basawo bino mukagubwanyu ngo toba kwenda kugaruka kushubura ha muhanda utkanda bakakoba no muza kubarekaho ekikuru no bashubura ha muhanda so akakoba akatarika akakoba nakakururwa kabiri urwa kabiri aho no mbareka yes no rutandika shaha mukaga gwiciro ezorwo kubanza zohwa mukaga gwiciro zorwa kabiri so within the confines zizoba ryo rwa kabiri akatarenka bakakozere ki kakozere konkatka kutandika rwo kubanza ngo kakushangeho abashobozi mbambarete mshobora yabo it is okay tutwabazibira kugereta konka bagereto mukataro rwa kabiri okay yes twareba abantu ababingwa muhanda abatembeye yes mbajangu to be innocent because one oshobora muhanda I'm thinking maybe innocent is barukushashura compared to umuntu orikubari yo muduka ogo umuntu waba no jana isha kubasa owo mudara oyineho ebitoke n'enyanya na green pepper na isha kubasa ku shashura rent ningo mushoro gw'akatari echo kubanza enshonge nkuru twine iteka rya Uganda eruk promotinga fairness in trade fair trade oburinganiza omumbera yo kora ki yo kushobora ara naine duka na ashashora rent ashashora license ashashora amashanyarazi ashashora mizi ashashora umukozi naguze simu twe oryo mutembeye esimu no joking to kushashora rent to kushashora license so cost zabo tizikozere ki tizirumu njye manisa ngo ebinte byawe ebeine ija koberikira ki ahansi hatori yo rukushashura ziriya overhead cost seze nagamba na nebintu byo muduka nebitekwa kumudebera wanyetegereza now hati 20 bantu ferwa kabiri ntfa kabiri nkamakara umushubuzo ryo muduka tiyaguza twe na nakanso tiyabona mushoro wanyetegereza na no rukuteka teka ngo yagoba nawe tiyagoba kubana babasa kumuguze chipuri taramanye no wacu muguza akuba uriyo mushubuzi tayine address so umukutembeya tarum benefit nyo aroho naye panka nanye ntikangure cyenyanja hariya rukaya aba ba muhanda bakanyoreke byenyanja bahangu nagira mu motoka ntumuchikome aha motoka omisho mazima kunagire kwikomu kankashanga bankomere sonze okota serebereshe eti narebere cyo bakomere so in the process yo kunkomera bakampindura kashimwe ntindyo wakampara tabanyamu ya cyaro ntindyo so I mean we should avoid those scenarios yes. Okay rekambe ni manya ngo nazo muduka ya Angela nagura mwenda mwenda kunana ashanga gutagukire ngo mugarure tukore ki twikereza Angela karabe yarire rone twe nawe nayenda kushashura rone nanda kushashura rent nanda kushashura license reka tumuhe chance akore ki aguze hariho bagenza banje boguza fruits watermelon nangwa nanye ninchera kuzugura konka mbweno nembabaze ababa motoka ejo emergency yo kuza kurisa watermelon shaha mukaga guciro utakubasa kurinda central market omukasheshe kigura ninga shaha bwa cyo tajigura kare kuba kufune kizibu habaho ki twe mano nebintu byinshi iruka ikintu cha security nimbasa kwisha pretending ngo ndiyo ni mpokinge bintu konke bintu ebindu kuguzabira mu karofom iwongure hakatambara urukumanya ngo wagura katambara kumbe karumuki uceza kakozesa ozerka so ebintu ni byinshi ebiri omukuru itwe tukufa nabantu nutwenda turegulating tutebekanise obwe turi kutungura ebyo bushobozo muri Mbarara Angela okwenda konjera ahaki aran bahande ki yagamba na mnonga aha batembeye n'abantu bakora amahanda tubintu batwine ikindi ekizubu cy'abantu noshanga ine duka y'empango
so areba ngo rent yabanje yeye yakukora uzuke kizubunkiriye twabariya nabo yanagambaho abaduka mukono duka mutwe na duka kwara aja ati mbwe ndetse ndakore kwenda kwiha yo rent yanje dekanjiro wona apangisa heru apangisa umuntu aheru na no yapangisa agaraka apangiso ndijo nko wa mobile money na no yapangisa agaraka apangiso ndijo atamanya ngo ariyo nayeretere kizubu nyowe omuntu ubundi abanze kwikana wenda agureho eduka yeye gumanekendera ushanga umwe na namasati ninga blouse na skate ziyaguzere zitirwa mu cucu nabaheka abana banafu ati bishobuntera skata kacucu ati nabagikwataho kanta bareba ati bishikone bayakiyankaye ugura blouse ushangera umwe ntangura akugira ngo akabirugaho nyewe nani nyenda kugura ninza guma ngora wa muhanda iwaye ne duko munda tine cyo ratunje abo kubiyo no hurira ngo renti kasita bakoze reki bagishashwira bo misho konka ntubasa kusabrentinga amaduka konka tsasabrentinga ro misho for example no shanga umuduka nangwa abamasumu no bakucara kurukoraje ushanga umuntu arina umuduka ariho amasumu ayine ho mobile money nano ndizo ariho wenshaho ondizo anakana kamasumu atende business zikutambura musako ni yemwe basa renting ushanga ekintu cya rent cyabanguhira no bamufunampora nibachara kweta abantu bahanse bamufunampora so oza kushanga ekintu cya rent cyamwanguhira umwanya go kusubrentinga nkahi omisho so reka turebe ndeni ndeba organization twazari nko Central Market abashubuzi bona mwe na ino hard partition nono mango owe byenyanja ryaha owe nkoko owe myenda wacu abantu bacapata banje abunkumanya ho mu bucapatize nabona bija kutunga imyanya mu Central Market bija kora batatu kugira ngo twaza kwikaha hariko kusika abo kusika chapati barasaideje abe koko baryoko how I want to know wone munonga Angela etsibukitu to kusika chapati etsibukitu naho uri kusikira chapati na no ko uri kuzisika yes wachereba wano sika chapati zawe umumwanya gubonire nkogo ogukanso yahi yes ogukanso yahirorusa aba ebyamagara bakagira ngo oguno mwanya gushemerire kuba no gusicara muki chapati we have no problem tudine kizubuniwe konga no shanga umuntu ayine kimeza onka wacaragataho mwene to kurye kiroto ino buzi no boro kumanya ngo kansekere yo nekora kikozere ki erizoba kunogera ngo wafuna chance waza Rolex na Franken tabadnata hata tuizu tusirira rabo hata kutera ho simboro so ruyarembera nkejo amagara gabantu umuntu twine kumukunde biro byona tutakakunda bo wazarwa na no bo wafa then in between tukakoreka kwefa no reka tugume niwe to making sure ngo ebinte byo kurya ebinte byo kunywa aho uri kutura na hantu hovunaniza twe kandi ubwo no mu rwa government iwe anka Angela toka basa kubingo mutembe ya muhanda konka wabano urabaho nakuteganiza so reka kanse mu kuyambe government mu kuyambe erizoba riyari na tembo wa border yani har kantwara kandeta yizanagira ati mwe bare munonga atembere ryo misho ga Central Market ati tinka jireba atahanda numbasa kuba mukozere kubi akuba no waboda na manyango no waboda next na manyango nizibasa kuzo mu stage imwe ni yatahoka disclaimer atkonka kumukire mu muryango gwa Central Market ate bintu byakora ki byate reka to maintaining standard ntumanya tebitworobiri because okusibanurwa na no muntu ngwarga ha street no murumo ogoro gukora hatarumo kwekundara mwe numureke cengane batagumiso murumo gwitu bakore kishikire tutureje murimbara. Speaking of which baba boda nabo mwaratse kubata because araba in stage aba boda in stage bona mwisha kubata nabinjo murimbara nangwana no mundembo zone nabinjo kana bamwe nebejumbera omu buhenda birajura bona bo mbinire plan atkanku ngambire owa boda cyo kuza ha stage tarukumanya kora boda ahabwe nshonga waza omucyaro cyawe ukaba munwano wamaka 10 oyine pichi torukwetaga kuza ha stage
noija kwimuka okwata abana babo ba dropping ayishomero twe ogendo zo gukora emigeraki emirimo yawe omwihangwe arani ko araba ryo mu office ato wanje ni nyendo ntwarireyo kero yaki yenyama ogendo gigure ogitware ogume nokore byawe izobe ryatakutera omwazi kandi aho namakiko mibonano babura kufutera twe omwazi ogendo kore ki oba picking anjara wakumbera wamazima omusumu yawo oyine mwaba boda boda aborushwa ngono boru kozesa nemirundi nga heyo kuza stage tutari kuja ngo wanoraba konka umwe stage bo ntubantu bayamba bonka ba boda boda because nere nka association yabo babasa kweyamba ninga bayambe ko kumanya ngo hazura etwa niho wa boda stage ya TV West akazere yankora I can come buze chairman aka ntaro chairman wabo kashogo wabo gana just Angel hine chibina choro association yero yes mwana kuije mu studio association yasenyuka must you keep a stage kugira ngo association tukubaru bajur rwa believe in actions we are not saying ngo stage neza kuruga we must resurrect them konka shuwe believe ko ara in stage ahabwa kinyo wenta korachi intajigera iworyo wa mobile mbweno kugira ngo mbenyo mka ontere but I'm looking at aba thin stage aba bakutambara just or kutambara ko stage ntuzakuzibaha konka turazibaha high street akuba hijwiri kandi wachigamba ogo wakugamba Central Market Care hostage na Care hostage ya Central Market harahabizire kari na nitwa bije hati Angela Kirungi mbarasite boda drivers tukaba organizinga omu bwebembezi bwendengo zone tukatandikira harengo rwa stages twateka hakachiko kakwemarira chairman aba disciplinary aba health biona twaruga ha stages twaza harengo rwa ward omumbara state twine mu ward za 23 ward za 23 ezo zone zine chairpersons abakwembera bavuge ba boda omu ward ezo twaruga harengo rwa ward twaza ha divisions twine divisions ibiri mbara state north mbara state south so divisions ezo zone zinakachiko kakwemarira kabantu mwenda chairman health education biona twaruga harengo rwa divisions twaza harengo rwa city na city inakachiko kakwemarira kona kandi nabashitama batisa enshonga zabo akuchora umurimo gwitu bukangwa akutwafurira bebembe zabo akuba twatwine kintu tukwenda kugambana n'abavugi ba boda ntudabiro mbebembe zabo tubagambira ntwetageke tutwetaga abo gamba batine za stage omurimo rwa boda na beta ba waswasi cyenda babuzo timwe ba mu rubanda aba waswasi so aba waswasi ubonka nibabekwatira bagira ngo iyo waswasi tukumanya ho kuruga izo za babatere kizegeri oyigambaho numba kuchira kwatira n'abashuma ngwenu aba boda bataka kutinisa ninga shi bataka jiro ngo bana bonka tuntumanya lines zo koragana nabo tukareba ngo tuna twaguma mu town neyitu amwe bazarirwemo abandi bashwirwemo abandi bizere kuzukororamo konka ntuza kuzuguma mutwena turkwirira okenda ya program nyenda ndebe kache don't you think it's so kubabinga it's going to affect night business because night business ebene ko deba katete I'm very sure nore ukawubire ntabahari biz ho kansebe takuya mu sente tishkwija kubategana sana shore imbere hati ko kwatembwa wagitero mukaro nebanze yekange yiruka echeza ehurra ekaga emanya ngo wogire nyama egaruka so abantu bari nkabari omushoka one tubari satan what echara kuratiho nubahurra bari insecure yes we must appreciate harumu element ya insecurity mana nakutera peva kunkogo n'umurimo gwa police na ba RCC tugwa council twe kunkano babire barya street nazo peva tubentu sterwa so the night economy nete kwagaruka ahakuba waba nonywa kabiya kawe twe nuba kugira ngo kari katete no simbura oza yokora ki okanywa muganira tu
okuguza biya tukumanyisa ngo banzo teke heche banda ntubasa kutekaho umutaka abantu bashitamemo oguze biya yawe sare mtaka tubagi affected umukasheshe oyiho umutaka gwawe ukoreki abe mtaka tubagi ogende affected na chanke cyo kurebera okay ko kuza yinayinani naraboko uba no mucukuto shango umuntu atire hakatunda bareke nasaba zipu kubu kushesha za yaho zipu kirabaho urahar open. Those are the innovations that are coming that are coming in. Okay, so tubine kuruga ahantu this is a new normal nicho chikozere chi nicho churu and what still tuchambarira stay young. yes So kampara kiriyo no town is in fact no bagenzi banje nchora ha WhatsApp group babintu bagira ngo nubenda kwija mbarira ku benchmarking ante nimbashashuza so yukorore no tugira ngo mbarire ibintu byakara na nazibanda zantungamo it is the same agenda directive ya government ni cero kwenda itwe turya baburizi ntushoma biburi nko kwehandikire titwe twajihandikire umama ara no mbigambo byawe byamahera tukendera nensima ba staff ba na management yambara state council ruyare mwebare munonga kuruta kukorera hamwe tukagera mu bagamba nogu abana nebyana tutwakubasize kwachivinga iki twachivinjire nsima bashubuza bambara abantu bambara compliance eri ahi iki twachahigura tutwine ibintu byo muntu bitwasire tutwine container yo muntu eyitubikiro mu yadi omuntu naija agira ati mumpesha hibira mbweno nyombe ninjira ngo tubire serious nihe mwe bintu byanje nkoreki ngende cyangwa it is very fine reka twebuzabuze tube mweno turabarabamo esha hibire bintu byawe wakoze reki wabyihireye ndero muranga because wareba neighbor yarugo mu rokapu hati wokenda eyi neighbor yaruga mu furukiremo warebe mbe banayiruka netoho murro twe nkibanki manisa ngo kigirukize nicyosya kucero mugeraki omurro nationality so ni two butabikora nkibasa kuba more dangerous kucira okubikora reka tukwatanare hamwe ntuma ngo harumwo kubinconveniencinga harumwo kurilocatinga konkecho nico kikozereki nico cyoroho ahabwo burunje bwe town yitu yambara okay yewe mnonga omwana Alan Bahanda ombigambo byamuhero babare munongo mutebekanisa nyenda kusima buri muntu wena yaba ari aha TV West umwazi yogu kandi nakucira munonga abanyambarara nangwa nabakucira kwiza kututaya yiro muri mbarara mwebare kukwatanisa nitwe kandi abakutinda mu night economy yaza kurugaho apana mbara night economy kiruho akutore gatwaruga hitwe tukuza kutaha abakuza kuturonero mukati muratufune numusango mu night economy abo kubantu enda promoting mbara yitu obuyonzo tourism na buri kimwe cyona ekiboniro muri mbara Rome ecyamheru no kwenda kumanyisa abantu mwena ngo ebiro birungi ningase bikutangara umuri mbara city billion byije mwebari munonga yewe mnonga omwana ampirire believe ogone senior commercial officer abwambara city north division kandi umzinyi witondicho twatayise nkara kuri Alan Bahanda ogone city commercial officer w'Urembo Rwambara yewe kutegeka aho twabatuyon inshonga yo kubinga abashubuza bari amahanda abatembera bari amahanda kana na entekateka eyi government ebenire kwasa kwani bafura kugira ngo batakaferwa nangwana na ebyentasi ya Uganda bitakabana biferwa umuhereza wene Angela Natrinda beto program yetu ntoya basakwane weraho utakaga TV West utaka ogumeho urebe programs zirakorateho umuhereza wene Angela Natrinda ahantu kambendese okorera kurunzi lahanga barinde